I posmljudana ovdje paćo prodivi. Ok. Ovo skidamo. Tamo ne treba. Što znači? A da. Što ja radim kad pada vani kiša? I meni je upravo to sad na vani pada kiša, nemam pojma krenuti. Ok, idemo u taj. Samo ću vam reći, ne pokazivati. Ok, pokažu. Pod prvo, paniča. A što da radim? Ovo je posao. Daj da pilam. Trebala ta stvar. I druga stvar. Dosađivam se. Molim se da prestane. Molim te, kiša, prestane. Molim te, više, prestane. Molim te, prestane. Ok. I ček, znači. Ok, ja idem na peto. Na peto mjesto. I krenem se s Medom. Medo! Medo! Odi! Kuši! Odi, krme moje! Gužno. Sigurno njihov slatki. Kaj ti delaš? Pa nije za tek to sreznicu. I ovo je bilo sve za ovaj klip. Nadam se da vam se vidio. Vidimo se u sljedećem klipu. Kaj je? Mama!